melao. Bollo quiru tuno ko. Yera tira tuno ko. Ah, boy, to twal yina veiti winya ka kanoro Keken na veiti winya ye. Lao iti uruningo. A jolly to twal a program man me Lao YouTube channel. And James alela chuda ikreme karelong ami to boy rota chucha meo guhi chaki January da hichawad. Bollo quiru tuno ko. Mano ero beru ginna me o koro unu pikara la nga me unu ngiu ni niro ni romo tuni lao nga me unu moho ni lao bino notte te du karachel o lego legi yiwa te tumuko jammi long mi rokadiyo chuny lao ami tu poyo kitabe dio kere chunyu ami tu poyo kanya kina o kiti kanya kiruru kere do ami tu poyo tim tuj ame o tiu ticha tek meneno ni utunu unu ikodi niro abeda man ami tu poyo ruota chwe ami tu poyo ba ginaloba ape luaka metia winya inina tini ami tikadi neni titi mo ginoro koi wait bedi ni akotaki hapar Keken tini ni ami tabeda chika no pien yom ye tiame o chirako yom ye tiame to poyako kofo do hodano ko ilao nino do ti ho mohero ko me Yero won Nyaci Acel Keken melao inino dwe piera dekwi Acel dwe me Acel 2024 mani mohabino no wa tio bedi yera ento atikiri kopa chigu tutwal amiti ter yiri winya ber ite me your comments ni pinkan ite sharing kede jo kede group sukene mi jo win amita chakiti kong kanor Keken na meitiye katwere kwana kong Yakobo pe atu chujiriba ento yapko buka Yakobo chora chel tia par wia bog when na pier yo Keken ame wie malo tiu chone winyu kede tiyo tia par bog when te kobone o mego na me amaro dano Acel miero ro winyu kop lao note ko Yero won Nyaci Acel do Keken pe lao ti neno dwe pier dekwi Acel dwe me Acel e mo habino dana Acel miero ro winyu kop man Bible na tia koba Dr. Koboni eto dana Acel miero koro ye woto duone kobuko patata ballo do yera ni oko kuno kani ngadi chelari kuno ka ngadi bedingo gwohere kori wodwana tata ento dana Acel miero kanya kemo manen gino mi akodi koda hana kwenni u Bible bien enado yera tia binuni akema na bedi yeba jokene abedi wang yi pe a Yero won Nyaci yiniti mito Bible kodi miri kanya kemo bien akemo enatiene mom chobo tich ametia tira inyimo ba akadi nyim dano we una kemo unenu ka yera metia binuni ichunya chill kobdu tini amane kana me atia mito ni winyu una ber iteme your comments pinkane no ngata metia loyo yera me Yero won Nyaci uluni utim tom dangeno katuko ni yera ni abedo ka atero ka kine me dwera bicheken no wati kede won Nyaci a nyen melao yera ni binu tero lim ame robo million piera ngwenoro maka kana ber tigi nako biye ame tu winyu tami jo ame binu bolu kwir abedo jo apar wia bij ni yayi tehere Acel inino dwe pidekwi Acel ame jo aboli ye kwiri enina ame obiru tuchi ye nying won Nyaci unyo nying ngata metia metochung kao tushu nye kao te dopo kao dopo jote buor kwa yera ka yera tum ute kwano kwir ute da tuchu ngata me olanyo ko ma oko kana ber
ami to winyo tamiye meneno kita me kwir woro kere eka kako moro do pe inino dwe apar wi abich dwe me adek 2024 utaido kuongo won Nyaci Acel Keken melao ami to puoyo muzee yosa mudur won Nyaci me karene ami to puoya tekere timi tuj apuo matek me meyo watuno ikodi kana bera man me meyo watuno ikodi note apire tekiti ami to puoyo engineer Moses Udon kune won Nyaci me ye tore te duogo ping te kodi ana duogo ko ping ana tin lao amiti oberu wunu kede won Nyaci Acel Keken atikede ko aroma de hangwen anre hitama kera no amir ni lang long unu miro bol kwir me Yero won Nyaci gi pe kwany ka jo apara bicha ken ento man ana we ko boru wuni mi wuro comments awe ko boru wun jo me odon e togo wunen ni imede wuno keda nyim an pe ami tadwa jo chien ento pe geo walaro pe geo wa nyammo kon pe geo wa kongi ngido ye atitino atuchu nying dano yera tini ndo epidego Acel atuchu nying ngachu nino no eka utedok podai nino no yera da teberu ko nino no uteda tuch kwano kwir uteda tuchu ngata me olanyo ko nina Acel amnungo wan ko ngio jo mene ametia chunge beru won Nyaci ne ya wanne duj pedo nge ya beru kai ya kina jo apara bicho kakana ti amito niang luak me lao ti amito ngeyo pien kakana wun pe gonya wa wunu podiye anungo gi kongu lohi radio talk shows bier betie mir waro nge jo mere katuno kere nying jo achungu chon kana ler yin ngato rundo ameiti mito chunge beru won Nyaci kato kana ler di ma chapeda ichako ni jo pongo badi yoho eno mi wano tio mito ngeo ko chon jo mene ni ameiti achung katuno kana ler lao wun kare beru ningo ngo mi jami me lao duj beru lutuke katu kede nying jo ame achungu chon mi wa unge chon mi ki ubinu lohi radio nyoni pol wano chaho group ora pire tek ame utia lugu ni Lao Global Network ame ngata metia teluwiwa obedo danga we team we tong me atiko note adung Robert Oletigwea ame ti London entia yobo video conference ame abedo i group wa me WhatsApp i group wa me Lao Global Network wano me tuwinyo tela ni ulok konkedwa umiwa ko ngeta wano tia uyobera tegba eno mi wano tia koni kaperi joining Lao Global Network kato pien mane no biro kana me wano dongi ye pacho kana me wan wiyo tem jami duj wano kelo te nyamo kan abo mongo ginoro wano kelo nino boru Security group kan iromo joining agonya kum ite winyo tab mametie lim metelo yera ni tia mitu lim me romo million piera ngwenono meti mongo pingo mengo kai peyo kitu nui ipenya raj chenne mite yera long chenne mite ye jo ame akelo jo apara bij I district me laoni long apito giringo uchamo giringo transport gikono so peonen 1 million piera ngwenni ni oberu ginoro lao inadu biru no kara chelle oberu wuru kere chunye kwanyo chiente pe bedador kwanchete ginora tia mite me dongo lao kwanchete kumichunya chill ena wuni neno ni kono kao toro Uganda ugero palace gi pedu chenta me oyai bod government chento yai bod private sectors chento yai bod companies chento yai bod private individuals chento yai bod luak walao ugero uroda bila wa melao peda ujengere kom government million piera ngwen manda chen titira wano rayo ko un hotela wa
Chu wun warega. Both Minister, me Gender, Labor and Social Development. Atin wada no Honorable Minister Betty Amoaka ena. Chu ye wun warega million pierang wenni pegin noro. Ena me ye wada ko. Wano me tuni yera ni worry. Peo me to ginara me do hard work wa wunu chien. Ineno mo. Amita ti kire dake hane. Ate kwa yu tamu wuna me iti winya wuni chawade. Tamu tieni ngo. Jo apar we a big ni yai tekera chel. Keken na ya borlu queer. Pi won Nyaci. Doka tucho nying dano. Inino dwe pide kwa chel. O ngata me ame to beru won Nyaci. Eka uta dopo da ko inino no. Uta borlu queer ko inino no. Uta Yero dang uta kwano uta tucho ngata me olayo ko. Kako porupe uta kuongo dano no ko inino dwe apar we a big. Medwe ma dek 2024 tamiti ni ngo anungo wan ko ngio jo amene ameti amitu beru won Nyaci ni yape ulogini radio kanalere yape ometi katoko chon gonywa wuno we hati kire dake hari apo jo long uticho bai roma papa medewuni lego pay woluno leguno note do bino gupa me amar wandu ti unu kedene o me wunu meda nyim apo ya yumi komu yoma pe kayera ni utuma ber kayera ni wara mit ame ati genia bera mit mitoro one ite group me Lango Global Network group yeno chahere achalo apur me note ame lao tikere apur me note ni lao ame ti loba ilobo moro Keken iwi lobo ni tek du ibiru lao ome ti note iduo karachiel ania kwene gikano oti ome tu note wuno biru karachiel wano katu me note me biru kai duona chiel achalo tin lao ubiru wuno kera wahai tekwaro wa Kopukene wando nyamo wuni chien ka yera otum wurunu kong step kiri step ubiro tia penya pol ame wano ti utaere kere me penyu do utela wa me o Yero ame wano ti umitagam eno mi hakoni peirwin ilao YouTube channel liene koptia don becho ame abino aporere o tiu bituni kai biru lao miringe kobo lev lao miringe inendo nimo en lev lao da kobo tegba an James alela chuda abinu mede kello kopogo apirgi tek ametia mit amet o tiu mituni lao kai ni biru lao miringe lev lao ko maber kopa chala bala ugubu ni ru jokere pengeo Tiko poge levla mid kwe kwa mi wuka pure rekongi malo man gina me adu kede doki chene no ugubu ni root o moyo ni goat o mwesho ni kwen tono ni touch uchelo ni kep uchelo ni pop uworo ni tap unyamo ni chuak kopa chalo umuhu ni puny o buonyo ni nywe o rete ni bim o nyo ni pim o nywal ni puolany o kwaro ni det o kwaro ni pat o nyo ni o karo ni wit o tongo ni tak o churro ni lok o cheri rit o chobo ni roy o chot ni kling o chob kere ni gak o rete ni pup o jwaro ni piach o chungi gwit o rem ni gil koptia poli lao tere pei rwenyi lao YouTube channel abiru katwa abiru meda kere kato kere kopoga pirgi tek apoyo tutwal yini winya a James alela chuda wipe will Yero won Nyaci Acel Keken pi lao
tia bedi nino dwe pidekwe achiel dwe me achiel mwahabino 2024 alego ba mi wa dokhoruna ber not ten teho wa uno apoyu matek oba mi wugum